Studio. Wambie mwanadamu wambe amweti Adamu na mwiyamu ndani Edeni ya sobe endeti na wameze na kona damu ena zina wepa utunguzi watoka mwiyamano kwenda mutezesya akamukomya to munene Adamu akawinywa wau akombe wa mundu mukana ketwa wanakeni mwailu waundi bongai wambilile mutwano wambe vyuti akasyani walanenga wendaye yaneneni kila mundu mutwano ikini chabata muno alopata kibeti ya pata ikini chabatai wanakupata mume museo Yesu ni beba yangai wekalo nyingi na kikundi chocha ile kumutania wakata tukikukana mwanangi ubo wa mipango ya kano dikielelo cha mutange esizilogani yokie na satani anange misi iboda ngaimateje kisazi kikaelemana utwanoni wailo sobe wana kunenga wenda yanene undumu kaina masyana masya kunywele kumonia wendo mutwano ikini chabata muno alopata kibeti ya pata ikini chabatai wanakupata mume museo Yesu ni beba yangai wekalo nyingi na kikundi chocha ile kumutania Naona wendo wa mino tuambasya Ilewa ikiyelele sokwe ya ndondo na siya na sienu Mundu mugati mubila kunweka na mume mana atetagu Kweza ukwena mwazi na mwele kalandi muboka eleanwa Na mweka longa ya kazi mamusi wenyo na njia wa sienu Pekindu kiseo muka kwa sama tukwone menyu madhayo mutwano ikini chabata muno alopata kibeti ya pata ikini chabatai wanakupata mume museo Yesu ni beba yangai wekalo nyingi na kikundi chocha ile